Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mana biz Polşa mamleketinde Varşava şahrında şunday zangıragan meçitleri var eken. Mana Kırgız jigitlerimiz menen köpünçө bir jerde aябай bizdin Kırgızstan jarandары ötө köp eken. Bирок ошонун дээрлик көбү 95%dan көбү бардыгы студенттер, ар кандай университеттерде жакшынакай илимдерин улантып ошентип окуп келатышыптыр. Балдарга Кудай Тааладан суранарыбыз жакшы илим берсин. Kur'an-ı Kerim'de en birinci ayat Kur'an'dan bizden ıyık Kur'an'ımızdan İkra bismi rabbikallezi halak Allah Teala'nın atı menen oku dep düşkön. Bilim al dep düşüngön. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem utlubul ilma minel mahdi ilal lahdi. Sen oşo törölüp beşeke düşkönünden oşo görüngө çeyin teti lahtıga jatıp oşo görüngө girip ketkenге çeyin ilim talap kıl deydi. İlim talap kılуу bul Kur'an'da kançalagan ondogon ayatlarda, жүздөгөн hadislerde ilim algıla dep kelet. Anan bugün mına Kırgızstandık uşul jerde baldarыбыз menen, inilerimiz menen joluguşуу kıldık. Kança bala gelip uşul jerde jakşı bir baarlaştık, ilimge ündödük. Baldar barыңızдарда inşallah uşul jerde aman жүрgülü, alыс жolda жүрөsүңөр. Uşul jerde ilim alıp, jakşınakay el jeribizge tirek bolguday bolup kaytıp barışты Kuday Taala nasip kılsın. İlim jolunda жүргөндө дагы ыйманыңарды унутпагыла мына бу Амин деген каракебиз бизде Анарбай каракебиз деген чоң устазыбыз бар Кыргызстандын сыймыгы болгон ошо кишинин шакирти ушул жерде иштейт экен. Мына келип медреселерди ачыптыр, Кур'ан үйрөнүп, намаз үйрөнүп, мына бу жерде араб бир туугандар бар экен. Бу жерде бир тууганыбыз Мират бир тууганыбыз бу жерде иштейт экен. Иштеген бир туугандарыбыз да бар. Эми кыргыз эли ошентип жерлерде жүргөнүбүздө эч убакытта saltыбызды, үрп адатыбызды унутпай, динибизди, тилибизди унутпайлы. Балдар жакшы аракет кылалы. Ата-энебиздин ак эмгегин актайбыз десеңер, силер ушул жерде жетиштүү бир кесипкөй өзүңөр эмнени окуп, кайсы факультетте окуп аткан болсоңор, ошонун аягына чыгарып баргыла. Алла Таала жар болсун, жардамчы болсун. Алыс жерде жүрөсүңөр, Кудайым тегереңерди периштелер менен ороп, Кудай Таала өзүнүн казынасынан Kuday Teala ilimlerdi nasip kılsın, geleceğinizde gen kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.